THUSOH LAHKHOM hin ngai ho zo se na bon chawin ka ngai lut na le ni khopa salam ka hin piket ave Office of the Saikul Hill Town Akon Het Sa Saikul Hill Town Committee Akon Het Sa na le thupon hung kinai a hi achi sa May date 3 2023 kuma ichian khom piu May te ten gala tola e hin bolta ajeun in le lo ki hal gamlei sin hin dal ha agal jam Saikul Bazar muna le Akim Via Relief Center muna ihung tamta ajeun ne la cha sil le chen lo le ai ki cho naw hi Saikul Bazar mun hi ahung hitan hiji chun lo le ai hi han dukan thil ipi hitale expile ki chai sa thilman akalwala zo thei loading a hi izam tia akalwala zo chule expile ki chai sa zo le na cho na dukan pharmacy chule athil chairman secretary Saikul Hill Town Committee koma report na hin bolding a hi gari workshop honghon jang izui ding ole ichi pi ding chu a hi le mi pi lam tha na lampi na to akha owa gari na nga sa loading o a hi izam tia ki sai na sa lowa na nga te te zuwa wangsi na ahong kha le na hon mo na ki pu ding o a hi Saikul Hill Town sunga gucha ahong tamta jin gucha ho hin thil a hin zo icho pi loading o a hi izam tia gucha hon thil a hin zo cho a ahong ki mat do kha le na cho na sum ki le lowa anei te ki piding a hi chunga hung ki sei zo se hi izui chi dingovin tiam na le taw na to ki hlona I hung ki het so a hi chule to ki pana Saikul Hill Town Committee in jang wat suina hung ki neya asumo thungai lo le achunga action hung ki la panding a hitai SD Saikul Hill Town Committee UPLF le UPLM ina THUSOH hung ki bol chu Kuki ta chapa hon hiti hin anadon bun ovina hi UPLF a hi lo le UPLA ki ti mina thu hung ki so hi mi pi he dingin Kuki ta chapa KTCHN athu hi akisai che no mina hi UPLF UPLA ki ti organization hi Kukilian sunga poiti ana hezingote UPLF UPLA ki ti hi niulam kalanga sopi zomi ho thadau Kuki pau thothem ta hon VPC ho decision adei lo je wa thadau Kuki pau mangcha a ama ho dei dan ta head letter a hin sut no hi KTCHN phamo akisa in avela na bol kit lo divin zar khat ki ka ki to monading na bol kit ta lo divin he sa na le tauna ahung ki nein a hi avela na hin bol kit no le Kuki ta chapa ho in na na che ova na hung ki hol do diu a hi Kuki cha te I so kya yovin khat ki to mona thei ding ho akon iki kang se divin KTCH hon ka hin te mo ve H Lane Kuki Information and Publicity Kuki ta chapa ho gamsung ki tup na dia changa changwo thua mi pi he dia thu phone Kuki Inpi Saikul Saikul gamkai mi pi he dia thu phone 15 October 2024 Saikul gamsung mi pi he dia thu phone hung kinai nom chu a hi le gamsunga Tractor Owners Association to kinop to na dung zuin changa changwo thu hi noya bang hin ki phat sa na akinein a hi chang at sangam khatna rupees 1700 changwo sangam khatna 2000 chunga kinop to na hi pha chom khat hung ki chi piding a hi to hlana koi tabang kinop to na kalwala chon auma ki mat do kha le achunga thu khota ki seiding a hi sei khumang lupho president KISG songpi lamka wifi update songpi lamka koi tabang Jio Air Fiber wireless day omle 3 months recharge offer manbai cha installation bol pi jeng the a hi izam ta het benom le adei kha jong le 9863 256 699 ki za mat to jeng the a hi simlai chapang ho henga het sa koi tabang gamsung boina ja phai sunga board exam teacher metric a hi lo le chu jam 10+2 certificate mark sheet admit card immigration etc class 12 years of passing 2023 skula kila do nai lo a hi lo le kimansa atha kila nom kha le hichi number a hi contact bol jing the a hi 9856 537 638 IDF tele Hezbollah ki kap ton achun IDF ten Hezbollah thing noi ho mi tampi gal hingin anamano vin a hi gal hinga aman hola wa mi khat interrogation abolwa aman asaina achun Hezbollah commander phabeble chief in command Hassan Nasrallah ki tha apat Hezbollah te thing noi ho hi azam che agam tawin hoilang langgeyu tamti aki hetapoi Israel te akicha jeovin azam che agamovin Southern Lebanon and Hezbollah thing noi
akimube tapoi ati na hi Hezbollah thing noi ho hen regular ta thalo amu dan zong anasain a hi chule ama ho hen thalo akila ji uwa Israel sepe ho kicha na hi muntina anaki sia le jiu a hi dan zong asain a hi Hassan Nasrallah ki thana chunga Israel Galilee region su chimit di ago dano a hin la koima amelo akimu ta lo ja lo hinglo a hi dan zong anasain a hi phai sunga lilong leinoya mi khat athisan akimu ina hi ama hi kon ipija atha hamti tu changein het chen a hinai poi chule alang khana kangla a tuila azong mi khat athisa in akimukinin ama hi numei a hi in koin ipija atha a hi tu changein aki hekit nai pon a hi let pi nei khulam ho ki phalbung ho sapi pha so ta damlo damding ngai cha a Guwahati Dimapur muna ki janjing lai chu Tunizing ka date 16/10/2024 aphat jinglam pungsagi danchun leisina angai changda than pa koma choldo din anachi tan a hi nomin choldo tan pathinin adal ha in sungmi te khusungmi te lungmon ai pitaw han tunile Dimapura kon hungki podo diu jingla in munlung ding a hin lam ka la boina ima atolo na din tawna anakop che o hete ahung lung ding nisim 17 October 2024 Thursday la Anglo Kuki War Anniversary ki manading to kisaya Tunizing ka in Moreh Youth Club Moreh and MYC Unit chile Kuki Student Organization Moreh Block Makai na in pu chengza pau statue muna join social work aniki bol khomin ahi source admin TPL District News ki pa thu saina Jiribam area sunga Kuki zo chate ki jut mat na lampi amadba school muna CRPF photo danding dai loze in Kuki Inpi Women Wing ZTN Makai na noizin nisim som langa October kumsang nila som nila lini ho in muntin lathang tin ako ni nute ho tom ngai te in hong khom so okay ovin adia ITSC Women Wing ho jong gunchu te in hong kalsong ovin sunilhum ke khujin changeijin thosi thokang thu pumin nilha an cha jang ne man lo lewin gan thei ten pan ila khom ovin a hi le amadba school muna CRPF ho tawdan ding chu nilha alam nidan group le minute som li velin inung sol do zo ovin ki pa mama zengin lopina pathen chang ta han thangsunga Kuki Inpi zeti an lam kai hole nu te ho zo se pan la na zala lo thing a he ti he so ke ovin ibon chaw chunga Kuki zo Defense Committee KZDC thalangin na chung che wa ki pa thu sang ta ka hin sei ovin a hi na tom ngai na ho hi nam sung le ilhang sung owa dingin pathenin alit tam zon phat thei ei bo pi taw han Kakipah'e venu te ho zo se dam so novin SD Information and Public City Kuki Zo Defense Committee Vangai Thang and Tulang Ko Ministry of Home Affairs le Kuki Zo mi mar MLA ho ki hona tuni date 15 October 2024 ni in Union Home Minister Amit Sawat kol na noin Manipur baina sai khom na dingin Delhi a meeting anaki bolin ahi Kuki Zo MLA ho thathangin pu haukhlet kip gen pulet pa ho ki pu ngul sang lur santele piniam cha kip gen aga ki pangin ahi Government of India Ministry of Home Affairs thalangin Dr. Sambit Patra Northeast Coordinator le Manipur in charge Dr. Ajit Khupchan AK Mishra Northeast Advisor le Rajesh Kambe Joint Director IB apang ovin ahi Kuki Zo MLA ho to Center Government thalang hon atumbe in to khom na anakinain ke ho mi pi thalang ka hiwin mi pi dei chu ka saiding o ahi Kuki Zo chate dingin separate administration ahi lo le Union Territory with Legislature taka in chamna thu ki sai loading ahi KNO UPLF nampi in political solution to a mopo na thing set ki pi ahin kalam kai ho to political dialogue continue na bol thei lo lew ke ho saiding poitin ka sai ove Manipura mai le Naga MLA ho to joint meeting bolding wang tu ni ka pan thei loading o ahi to khom ding ahi jong le kanam sung wa mi pi to CSO ho to ki ho khom wingting ki ho to na ka nei zo ting lew ka pan thei diu ahi hichi ho hi a ki sain center government representative honjang idin mono a hethem ovin meeting chu khum khana a ki nei tai banjam meeting hi hung ki bol kit ding ahi nam sunga ki ho to na inei khom divin Kuki Zo MLA ho thalangin nam mi pi zo si team na hung ki nei e Chin Lunthang convener secretary Zanhi Jiribam SP Ordal Dungzuin Amadabet School Muna CRPF deployment huzia Jiri Tamenglong Faizor District Akon ta chanu chi khom hon Center Force te nakot akampi zo nungawa taw khom na anei pe no ahi achi khom nu te de dana hi le na taw diu jong le ke ho kalam kai ho to agreement nei ma sa win ti hi ahi pathenin Kuki Zo chate phathei ei bo jing taw han
tu ni khwa dinga thuso la khom sim thayo hi chan chuna ki chai tai mun tina om thuso ngai ho zo se na bon chawin mangpha